alom pini birtar juitha pini prime time birta long pendili sami hombari kilingpi. Aprang si birtang ton penchipajir midam de aprang birtang kumpi arjuitha. Gipu powerhouse awang ino da bang kok that ko chepi. APHL sia song pen word correct amai ke kelang dun ai chelong ki pedopon. Assam Finance Minister Himanta Biswa Sharma Bidya Singh England pen MSc Dorsing Rong Hang Aparman word correct amai ki pedo. NPP song atum pen metang asaya malong perang ke amai ki phage pedopon. Sukhanjan along CPIML pen kilek donji amlong ingti pen vote kerek amai ki pedo. Birtang kumpi arjupon ikdera phi puthot birtang ton pen chipajir midam sena. MLA bang hukang waya porna katik bokbo majok tikilang junai hi chialong vote kerek amai kang nipon. Keren ni paing gore sir ke bani ani gang sam por phai ki thoma por malom APHL si racharia song ahin pen pater pipon si lakha kre plikor kanti constituency ahawar lapen lakha krener ke power gat aparman vote kere kamai padopon lakha kre plikor kanti constituency amai phuak ke hai ngongkat kiling lapen mai chip hem phupon amai along alhiaman pen lakha krener ke power gat LAC pen APHL si aparman agat stadion abang phuak ke hai suren kram sa chetong don lapen mahamaya constituency akong chumpang Robising Ronghang, Daniel Kerang, Gobin Rongpar, Babul Rongpiatum, Chetong Don. Maya long ak hai suren kam sahin pen kithan pon laki ilitum APHL si ke kache so award nang ne lapen chuhang damde lapen mo haide da pisita ilitum APHL si song pen ke kache so aphan ke thanga ke rapla pike posi than pon lapen ilitum jong si haide tulo tangde kitching si hemprega pharman che song break jilapen ipipe that arni pute chi obobji puta rada thingno lamchak pikang lapente Khan Parisi Warren Avarsai Long Lea Pata Bepar Piha Antame Inglong Aso Doansi Long Chatpo APHL si Leke Hailo Pute Puta Clardak Pendara Tumapan Than Pon Maya Long Chetongdon Radwan Sitame APHL si Aparman Torch Arjana Long Vote Pipen Ongdunga Vote Pen Kaya Joine Long Ria Joine Pahai Pon Puputa Radatumpen Lamchak Chipidurenti APHL si Long Live 6 Sigil Long Live Jai Kathar Long Live Suren Kramsa Long Live Hempreg Long Live Sang Se Puhang Tarampon si Ingsam Jin Pen Mai Kachupon Denarong Pen Berta Pangdakpon Chintong Inti News.News for Karbi ANGLONG Go back punang itu le itu lah bangsa di pilih le thakon tu ini aron kopi ni tu mah. Keterak ni mesti mah berarti. Bang kita mau pun mati go back pun nang pijiru ni pun mati jadi. Kasu nang pijiru ni pun langsung jadi bon ni. Thakon tu langsung lah. Keterak tu ni di. Karbi itu mah keterak tu ni. Ini tu ke lama ni sampai lama ni suku mesti berarti. Kita ni. Kamu kira tu elam ka lekha bi phuk ta plan ka thiti ho di sondo ma thidil tu bla ha ina ba ke khara re gala bang si khara khudol ri ade ma do ga di thik la so tha sela ke tim ko tu bang ke khara re ili tu bang si khara ro kali ma la ola bukan yo bang ko pe nang pu nang kha pi sa kon to yo muda bat ku om ta kon to yo muda bat ku om ta kon to yo kon ta gamalin labang ke apa tu wan ke kali. Gode pulosi bangni pu kuajok si. Jam bitum kiri se rajak si. Nombang ke do an ka biari soe jang ke li tum loksi bang lap lo. Ini tum Abarim Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Hinpen BJP Assam Pen Kachitoidun Jasimet Bidasing Ingling Pen MAC Dorsing Ronghang Atumaphan Ki Ong Dung Pen Vote Ki Pahaidun Vekji Pura Bolongko Maji Pathwa Klamalong Vangsi Vote Naki Hangpi
kere poni phain kore sir ke bani ada por phai kresia pormalom lang phere mesi constituency arlo wolong komaji patra kamalong non kibang ji jangmi poni phai siar ni MLA kilik apu thak ki puele sialong BJP pen karjabdon abang pu begia singing lenga phan panong se vote kere gamai pedopon pangso mai long Assam Finance Minister Himanta Biswa Sharma begia singing lenga phan vote ke hang pia mai long aloi sar poman pen nang chetong dun si alang lisitame begia singing lenga phan ki ong dunga vote pen ke pahai dun wek ja phan ki tuan Karbi Anglong arada phan choningri pedopon Porlang Pherben Berta Pangdakon Rup Singh Timung News.News Karbi Anglong Sukhanjana long CPIML pen kilik ki dunji abang pu amlo intipen vote kere gamai kapedopon Assam Assembly kiliga long kache pate donatum anta che pahai jia phan dole changse rat pen kaching ki jithan pon ason thak thaksi CPIML asong pentame kilik along kache pahai dun jia phan pura inghana dong LAC pen kache pate dun jia bang pu amlong intitame pingi sukhandana long vote kere gamai ini pon Pudak chitong dun arabatum anta de CPIML aphan vote pidon si pahai ponji putar lamchak chipi pon Dilai pen peta pangdak pon irai rong National People Party Thihek pen NPP asong atu mithang sai hemalong therang ke mai ke pha Karbi Anglong ating mahasawa pan Article 244 in Indian Constitution ating implement the prangja pan chesong pon vekji lapen pachon vekji Karbi Anglong Autonomous Council Department kang potang aja pong anta jiwan puji kep Assam Assembly along kham khedun vekji loke thegari soijang atong pan sarkar hin borek awar sai unan piponji lapen amethang aking pen kachar jab jia pan war sai thoponji Kifu Civil Hospital current pon puji Ibu pen berdepang dakpon Elvin Timung News.News Karbi Anglong. Neda long sampai dulu. Buat bis sampai election lah bangke lagi free poll lo. Lagi maduda ada hano. Kalau parti belek-belek report lagi tidak beres tu lagi tu. Ada fit bangke ada government lo bangke kita berbeza bangke lagi ada dia lo sih lo bangke. Ini poll alliance. Election alliance pun alliance kali lagi government lo makin alliance boleh. Poll alliance election alliance belum tu April. Nanti kita lihat tu separate tu lo ini tu separate tu. Ada kita bangke lagi le mohon nak sebab na kalau kita lo mohon seperti mohon bangke nanti dili tu muslimnya dah Karbi Anglong along bangke BJP tu kita kita ke adopsi dan bangke dili tu muslimnya ada begitu. Dapat ke nalitu maksud fresh meat pen nalitu Karbi Anglong Arab pak mendifu dapat harokat mati kadu we Karbi Anglong nanti sanita long bli sistem ini cuma ke NPP ini terpakai centrally place no tetapi nalitu hang compromise sabi no matu benda asal nalitu kadu we Karbi Anglong Arab mati jadi itu mungkin lain no jadi non kompong pakai nalitu Karbi ke khor pakai Karbi kalam itu nang nilo Asin non pokok makalam bensupi, mata NPP, apa le cuna fungsi ini tu nili, as a candidate from the group, I pen to be no. Lalu dia ini tu langgap senang, lalu tu kadu kita Karbi Anglong rat mati kurat, pak aragat mati kajan, arat tu begini lo, je isiwen, amun induan amun itu begini dah, kenapa worldwide new model, kosong sih atau mungkin celah worldwide. Tapi langsung bangku, langsung ada leader setelah makan hal itu, vote tu bangke pilu atau bangku bayi pilu, usia ini tu masih berke mata cito, tapi ke rat atau mungkin dengan kopen bata isi ke hokpet bangku kang bayi, arni lo, ektarik bangke tarik isi pilu tu bangke, si langsung arni bangke rat atau tempat parsik pen, hokpet songja macam leaders, macam ini tu macam farman diklaim konji, abang pun tu invite pun ko sini kelo, tapi dilihat tu macam putar tu nilo NPP ini terke, bad dilihat tu as candidate dilihat tu pen NPP candidate tu nilo tu macam dikuara macam ciri tu ngelalo, jenor kongkong bangke dilihat tu macam ini invite pun rat farman kiri farman nongri farman Oi kimi tu farman tapi development macam itu tu pun implemented di fan, answer di klaim konteks di fan ini tu paling baik sih di perat apa ini curi bersama.
Dipu lakha sirke pen lakha kepang rumpen pen DTC chairman Barim Mohan Tiso ahemalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang hinpen vote kerek amai kapedoda. Dipurong Sopi Ward Number Sirke Pen Kepalong Kepadopon Amay Long Alhisar Pu Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chetongdon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council MAC Pramsing Timung DTC Maipu Barim Mohan Tiso Dipu Municipal Board Commissioner Lunse Timung Lapen Sotrotrot Lapen 2 Ward Number Sirke Pen Kep BJP Klembang Pubang Pi Keto Anatom Chetongdon Si Mai RDP Dot Dipu LA Constituency Pen Ketodon Pedia Singing Lengapat Pahai Ponang Lapen Asam along BJP Gov Botulote Dipu Ward Number Sirke Pen Kep along Keto Anara Tumta Long Le Pata Ake Joy Pen Long Ponpo Lapen 2 Suarlo Atuma Panke TMAYG Ahem So Lapen Arunadoy Kilong Dundi Atuma Pan Anta Non Pen Kilong Pon at Popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Nonghanga Hinpen Lamchak Chipitekang Dipu Pen Berta Pangdakpon Elvin Timung News.News Karbi Anglong Jangan pilot street light pen cenglong non dak tim Karbi Anglong BJP party nili leadership pen ningkan siraci tim dola lasin ningkan siraci tim pen non nili pipon wetpo lasun ningkan siraci tim among pen angkon ke pecok edje pan nili lamcak ng pilodon malitu atau Korang itu, na tor ke sonai wood ko people si pining. Je non lahai kam ka pichun pen cenglo. Hempe ka putha assembly long lam paning ye don nangi. Ajil ding klui pen itum ka cheso hempe. Holoso hempe ka lama putha. Assembly house long waidat karsa pen prabjin pen ang people nangi pu. Laso ka paning ye don nangi pen cenglo. Ile tu urudoya scheme non ke Pini bertala ponsi kanton iglo domithak me kardom.